Salamat si tamu malik lako kita solanasang to digente kombong masalo na puang matua. Salama untamui te allo baru si sola katuan baru den lupa ta tontong masakkelan pantaranak na puang matua. La taula itu katuan ta allo yate dolo jemai ta pepenggaronto ilam mai sura madatun na puang matua ulendui rehat renungan harian toraya allo Senin tanggal karua bulan Napa tahun 2020 Napa. Dolo jomai mai komita palaku pak tunduan tama sambayang. O puang matua puang kapenombangki dao tangana langi. Kipu di kipalabi tu sanga madatumi lan atu iate bila neki kanasai tontong tu mama semi untaranakan. Dolo jomai kalaki oleh tu katuangki allo yate laki popenggaronto lame sura madatumi tunduikan opuang matua si sola pena masallo mi na dinupa yate kadami lame nalainan al mata penangki ki tontong umpo gaui lante katuan tontong mi benkan lako kami masola nasang saka makan umperangi te kadami lan puang Yesu ki menolo mati olo malabi mi amin. Ia tu kadanna puang matua di pasakka mau lamai surat Daniel pasal talu angka 10 kasera saya lako talung pulo. Daniel pasal talu angka 10 kasera saya lako talung pulo nako tu kadanna puang matua. Atu ia to nakabu mi karek dekanna arakna tu Nebukadnesar sia balik turupanna sengke lako Sadrak Mesak na Abednego. Mebali mi sia mesua la umpe malasui tongan itu dapo pempitu ma lokon tu malasunna na yatu biasanna. Na suami tu batu pira-pira muane tu mawatang na tongan dio mai suro dadunna la umpungo Sadrak Mesak na Abednego na pembuangan ni tamadapo na ni api maklana-lana. Dipungo mi tu tau ia to sola talui si tuang bayu lambakna sepana siapa sapunna semintu tamang kale sengakna anna di pembuangan tamadapo nani api maklana-lana. Belan na makarra tongan tu parentana datu siya tu api lan dapo di popak lana-lana liu. Ia moto anda mintu tu to nangkai tu Sadrak Mesak na Abednego mate na duru api. Nah ia tu tahu ia to sola talu Sadrak Mesak na Abednego tobang si tuang pungo tamadapo nani api maklana-lana. Tiramban mi tu datu Nebukadnesar anna tikara kede mak kada milako mintu pebangun adakna nakua tang talu raka tu tahu tapungo di pembuangan tama to api mak kada mi tu tahu ia to mai nakua tonganna susi tu kadan nadatu mak kada minakua tiro mi kutiro tu apa tahu tilendo komo tu pungona sumalong lan to api tae nama tumbalen na ia tu mak penna apa na ia tu rupanna susi bang anak diata malam itu Nebukadnesar lako to ba badapo nani api mak lana-lana nama kada nakua Sadrak Mesak na Abednego kamu mau tu tahun na puang matua pato doranna tasu mo komimai tasu itu Sadrak Mesak na Abednego lan mai to api sirampun mi tu mintu to mara lompo pangulu to mara siape bangun ada na datu na tiro mi ia tu api tae na sau tu kalena tau ia to mai ia tu belok na tae na mampu len ia tu bayu lambak na tae na lekei api ondong pi tae bang na busasa maka dami tu Nebukadnesar nakua mentu kadipudian dulangan kapenomban na Sadrak Mesak na Abednego na suatu malaikat na saya urampanan tahun na tu nani sande tu entengkai tu parentana datu siaum popa elo na batang kalena beran na moy misa diata noka ya pakarayay batu penombai sangadin na kapenomban naman na
Iya mato angku pak perentan nih. Kukuala ko mintu tahu dia mai mintu bangsa. Bak tu sang petayanan bak tu mak rupa-rupa basana. Tayak duka misa di pasalian. Keum pakada solang ni kapenomban na Sadrak Mesak na Abednego. Tahu ia tu mai la di tak sia ia tu badonna la di popendaun lauan. Bilan na tayak tu kapenomban senga tumak din merampanan susito. Mangka to nakadettu tongan mi. Datu tu Sadrak Mesak na Abednego lan provinsi Babel. Ramporan dan nama tu kadan na puang matua. Nah, ia tu tanandung solanasang iban lan misa penggarontosan kada. Kamari tutuan lako puang me pasalama. Dan bahasa Indonesia, kesetiaan kepada Allah yang menyelamatkan. Siulo solanasang ia tu kamari tutuan na tahu ditiro kedenni. Na umperasai tuma banda na agan apa tontong matoto mengkaola lan kapatonganan na. Den tu tahu umpogau tu pengkarangan salah bilan na mataku ri dipatasu lamainan pak zaman na. Ia duka bilan na murai diangga tu katoran na anna pembelai tu diona umpogau tang melona. Napa tumari nama adin dianga tu kamari tutuan lampak basanta ia tu talu tahun na puang matua di sanga Sadrak Mesak na Abednego na sudi tu kapatonganan na diolo na datu Nebukadnesar. Ia tu datu ngaraga rapang-rapang bulan di garaga terapang-rapang di kuah na di pamisa tu bangsa lan kakuasan na. Laku to Yahudi tak duka na salah keden umpenombai Buddha di ata. Ia merato nama rabang tuto Yahudi penombai rapang-rapang bulan tumangka nagaraga datu. Ia merato na pukadan ni datu tumintu na tahu kumua lama din na penombai tu rapang-rapang di podiata bulan. Minda-minda tang penombai la di pembuangan tamadapo nani api mak lana-lana. Apa ya tetalu tahun na puang matua yang tu Sadrak Mesak na Abednego tayak na morai turu menomba lako rapang-rapang ia to bilan na nakadandai tu buang na. Ia morato na di patama dapo nani api mak lana-lana. Di suami tasu tu Sadrak Mesak na Abednego apa tae bang tu kalena nananang api. Ia moto bilan na kamari tutuan na lako puang tae ia naman na tu dadi apa ya tu datu Nebukadnesar umpeng kaulai duka mo puang matua. Na lako kita solanasang tu diente tahun na puang maadin ki tu lama kari tutu lako puang bilan na tangla na lambak ki kama masihanna. Susi tu tahun na muiraka na ditoba apabila na puang tu si solani na tontong tuo. Ia tu kamari tutuan lako puang matua ya mau laum pakilalai tu totang untandai pa puang matua. Amin. Ta tole tu kumasambayang o puang sumpu mamaselan bambana suruga ki kure sumangat te atu sangat tu kinai undandungan itu dio nakada maseromi ki kana sayo puang lante pak basangki kumua ya tutu tontong makari tutu lako kalemi manasa tae misa biangankan sangadinda lami pasalamakan susi tu naloi taumi yang tu Sadrak Mesak na Abednego. Upu matua lante kalingkan na ketuangki ki ranuan duka miada ikan tontong makari tutu lako olo malabi mi dinopa kemendadi sabi lako badangki marupa tau na tandai dukai kumua kamu mutu puang sipatu la dipudi la dipakalabi lan mentu
allo katuangki. Ya tu kalangkanna katuangki allo te ki sorong laku lisu pala mina kamu poisan ni opuang darana imelo kan pengkan kakinan kamatotoran den nopa kilo melo te katuangki dalam maito sangammi tu tontong ki pudi sia ki pakalabi. Ia mate tu pangandoki ki ba mati ole malabi mi ulendui sanganna puang ki puang Yesu. Puang pelaba kesalangki ya motona katuangki. Amin. Rampo randanna moto tupak nandunganta lan aktu ia te ta oleh itu katuanta lo ya te marannuki puang tontong umpas sakke ki sola nasang.